Kilagyoning igpang, poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ingino mantabiya kaya kayo. At kekan timore. Pakamalang kong kapatid, nginingal doyti, pagmasusyan tamo po, ing kapiestana ning Santo Niño. Baluta mo may diskubring Pilipinas inyang March 16, 1521 at may binyagla di Raha Humabon ang popeng kayang asawa ihara lumamay. Inya pong may binyagla, meging Kristiyano la at ing meging lagyo ng Raha Humabon, ing meging lagyo na Carlos. At Reyna Hara Lumamay, ing asawa na, ing meging lagyo na Juana. Ing lagyo na ning asawa ng King Charles of Spain. At ing Santo Niño, simbolo niya po ning the birth and the growth of Christianity in our country. Nung makananuyatwa itang karin king Cebu, makanyan muna naman ing tuwanan ning Christianization ning bansang Pilipinas. Pangaditala po rin nga ganaganang mainda ka opisyalis ning Daughters of Mary Immaculate, maindakla po ngeni at ipangaditala king maging tapatla king karelang misyon anting talatukina ning Indong Birhen Maria. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, si siyantamo ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, kaluguran mula ring anak amalati, at pepaintulutan mong lumapit keka, Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, kinawul mo ring anak amalati, at binye mo karela ing kekang bendisyon. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, tiro mo ring kekang alagad, mabiyasa ka ring anak amalati, nung makananong bilog king kayarianan ng Diyos. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos amayupaing totoo pakaluluwa na katamo, at king paong patawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
mo. Oy pamingat banwa, akilala miya sana'y kabubugtungan mong anak bilang Diyos agyaman king kababaning kayang pangataw. At asamban miyan ting mayupayaming Ginoo, agyaman king kainan ning kayang kayanakan. Atok yan miya sana tambering tapat a puso. Saupan mo kaming salubong king kayarian na busalmi, king aligaganing metong anak, at tanggapan mi sana ing kayablasan na mi pangako karing mapakumbaba. Itiyadwan mi keka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Isayas. May nakit lang sulong maragul ding taong linakad king dalumdum. Menok nangan la king karinan ama dalumdum. Dapot ngeni ing sala saslagya karela. Maragul atula imbinye mo karela o Ginoo. Meging maligaya ing biera, king uli mo. Matulala, king maya padepat mo karela. Antimo ing tula daring tao, ning titipunan da ing pupulda, o ning pirakayanan da ing pibanjan, ayasamsam da. Uling ing paud king batal da, kaya kayang leko, at pati na ing tambayok karing karelang pago, Ika o Ginoo ing sinambut king bansa, amen alipusta at migsamantala karing kekang memalen. Simbut mula antimo ing pamanyambut mo karing sundalos ning midyan kanitang milabas sa panahon. Ding botas daring sasagupang kawal at ing uniformirang mengas ng daya, ingapi yang tumampus karela. Uling mi baytya ing anak para kaya katamo, ing meto ngay anak kalalaki, miyabiyaya kaya katamo, at siya ing maging pamuntok tamo, mayawis siyang makmulalang talausok, mayupayan Diyos, alanganggang igpa, prinsipe ning kapayapan. Ing makamal ng upaya, manatiling daragul, king kayariana, manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng Aring David, at manalumpakan ng upaya na king mayap at matulid, manibat ngeni at anggana, king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita na niyang bayong dalit ing Ginoo, ulining makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan.
Pisiyag ng Ginoo, ingkayang tagumpe, ingkayang pamagligtas karimbansa, pepakilala ng tune. Impe nga ko na kimbale ng Israel, ena kelingwan. Karelo, mitmuyang lugod, ampong katapatan. Ing tagumpe ni Diyos, ikit da rin sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka, o meto yato. Puryan niye kambe ning dali, at kulisak ning tula. Midalit kayong kapurian king Ginoo, madigtigan kayong lira, tsupay nyo ring trumpeta at tambuli, at kulisa kayong bitmuntula, king Ginoo at ari tamo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Epeso. Pasalamat tamo king Diyos at ikpana ning ginutamong Jesucristo. Uling pigkaluba na katang kanuanan, ay iba't king banwa. Pauli na ning katamong pangayagom kang Kristo, at uliniting pangayagom tamo kang Kristo, pinili na katamo, bayo ya pamela lang ing meto ketawan, ban maging banal tamo at alang kapintasan, arapana. Uli na ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak na katamo, king kapamilatanang Heso Kristo. Itiya ing parasan at kapurian. Purian tayo, uli ning maragul ng ganaka kekatamo, king kapamilatan ning kayang pakamalan ay anak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, in tungkol king kayang kapanaligan king Ginong Yesus, at ing kayang lugod karing sablang banal. Ala ng patugot, ing kanakong pamipasalamat king Diyos para kay kayo. Iyayabera kayo, king kanakong pamanalangin, at adwan ko king Diyos, ning ginutamong Jesucristo, ing marangalay pa, king ipagkalub na kay kayo, ing espiritong kabiasnan kay kayo, at pakilala king Diyos, banlubusyeng abalo. Ipanalangin ko, king aslaga na lasanan ning Diyos, tingke kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, ake kayong keyaus. Nung nuanti karakal, at degulan, ing pengako ng igpa, karing banal. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ti Jesus sinulong ya king belwan at grasya at edad. At iko keni bang tupad king kaburyaning ipa. Nung makanano na akong tinubod, baka niyan da kayo namang tutuburan. Ginoo mantabi ke kayo. At keka antimorin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Balang banwa, pupuntala Jerusalem ding pengari ng Jesus, bantumagon king piyesta na ning Paskwa. Inyang labineng adwang banwatwa i Jesus, may kipamiestala antimoy sadyarang daraptan. Kaibat na ning piyesta, minulila. Dapat pepailakwan ni Jerusalem ing anak ay Jesus. Era apansingan iti ning pengari na, inisip da kayabe rani king grupo ra. Pepati nga po na lang maglakad inyang apansingan da king ere kayabe. Penintunde karing kakaluguran da ampon kamaganak, dapot ere ikit. Inya migbalik la Jerusalem panintunande, king katlungaldo at agbuande kilubning templo, makalukluk yang kayabera, ding Hudyo at alaturu, makirandamya at mangutang karela. May nga pamulalala ring sablang may karandam kayo, king kabiasnana at pakibat. May pamulalala ring pengari na inyang ikit at nga ng imana kayo. Anak, bakit depatan mo kaya kami iti? Itatangmuhan po ako migaganaka kami king pamanintun keka. Pekibat na karela, bakit penintun nyo ko? Eyuwari balo king kailangan kong at yuking bali ng ikpako, dapat iraintin dyan, ing buri ng sabyan. Kaya bereng migbalik Nazaret Jesus, meging mapamintuya karela, sinikap nangan Maria iting bage king pusuna, at dinagulya Jesus king masanting ang pamikakatawan, anpon king kabiasnan, at katanggap-tanggap ya king Diyos at karing tao. Pakamalang kong kapatid, ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayungan. Good morning po among. Ngayon aldo iti pagmasusyan tayo po yung kapiesta na ning Santo Niño. Santo Niño, Jesus, anak amalati. Bala mo po baligtad yung selebrasyon tamo. Inyang mila ba sa Domingo, the baptism of Jesus at the age of 30, may binyagyak. O ba't ngayon migbalik na naman king anak amalati? Ini pong pagselebran tamo nga kunan din, it is a symbol of the birth and the growth of Christianity in our country. Anyapin, masanting po, ing balikan tamo iti. Balang anak amibabait, kailangan maging pag-asani ning pamilya. Ngining banwang iti 2025, may gumpisa na po in Jubilee Year of Hope, pag-asa.
balang tao at inyang pag-asa. Itamongan po at intamong pag-asa, miligtas. Nya balang anak amibabait, kailangan maging pag-asa ng pamilya, pag-asa ng komunidad, maging pag-asa ng bansa, maging pag-asa yung mabilugayato, at kaya katamo pong Katoliko, balang anak, kailangan maging pag-asa ng Santa Iglesia. At Jose Rizal nga na, ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. Talaga kayang pag-asa na rin kayanakan? Para kanako po nung eyo ituruding anak yu, tungkol nga pong Ginoo, ela po maging pag-asa. Para kanako ding pag-asa, mumunang pag-asa, ilapin po ikayong pengari. Makanan walang maging pag-asa ding kainakan nung ikayong pengari, eyo turuanan. Ikitsiya po yung punto ko. Ela kapilan man maging pag-asa rin kainakan nung ikayong pengari, eyo turuanan, ding kayong anak. Epo? Nyayin ka na, inipuin ka na pong kapaniwalan. Pero eko makapagsalita tungkol ka rin kainakan nung eko sabihan in tungkol ka rin pengari. At eko malyaring magsalita tungkol ka rin pengari nung ela kaya beding anak. Nyangeni po lawentalan lawentaya in first reading, second reading gospel, ang gata po tang alas 12 keni. Amen. Mag-aral tamo po nung nanapin, if you don't teach your children the ways of God, the devil will be the one to teach them. If you don't teach your children the ways of God, the devil will be the one to teach them. Nyalawen tayo po yung first reading, nano yung first reading, agpangkang propeta Isaias, datang niyang pag-asa, ing anak amalati mibay siya, at maging panibatane ning sala. Panibatane po ning kapayapan, panibatane ning tula at saya. A child will be born in the midst of darkness. This child will bring light, sala. And in the midst of conflict, this child who is to be born will bring peace. And in the midst of sadness, this child will bring joy. O yan po ang prophecy ng propeta Isaias. At kaibat king second reading, we became adopted children of God when we were baptized. Maging kapatid tayo Kristo, at mapalad tamo we were blessed. By virtue of our baptism, we became the adopted children of God. At aliwa mo po ita, talapag mana nakatamo ning biye alananga. We became heirs of heaven. Epo blessing ita, nya marabulya binye ing anak amibait. Dapat ngeni lawentay ng Ebanghelyo, i-Mary, i-Mama Mary po St. Joseph, kaya beri po Jesus, mintalaking templo ng Jerusalem, at karin may kipamiestala, nanuing fiesta, the feast of the Passover. Once a year, pag-celebrande po ining maragula ka piestan, uling in Diyos, inutos na, tandaan niya po yung amano ko, God commanded them to celebrate the feast of the Passover. Once a year, pupunta laking templo. Ngeni po, nanong ngening Passover tamo?
Itamong Katoliko tintang Passover. Naning Passover daring Hudyo, they celebrate their salvation. Inyang in Diyos, leko nala from Egypt at dela nala king promised land. Mika freedom lang. Pag-celebranda po ito'y tangkarelang kaligtasan. Ngeni po balo yun na yung Passover tamo. Nano po yung Passover tam ngeni? Yapin po yung Santa Misa. Nung no ka rin tamo, pag-celebran in kaligtasan tamo. Nung deng Hudyo, pag-celebran din karelang kaligtasan, once a year, itamo ngeni o ining Passover tamo. Jesus, dinina nakatamong kaligtasan, king kapamilatanan ning kayang kasakitan, kamatayan at pangasubli ng mebe, niya potang magmisa tamo, kaganakan tamo, ing kaligtasan, abinyena ning Diyos kaya katamo. Niya nung ni Maria, ang po'y San Jose, yung Mama Mary, ang po pa'y Jesus, mintalaking templo, anting metong a pamilya, itamo po ngeni, si simbata mo, batayang pagselebran in kaligtasan, balang simba kayo, balang magmisa tamo, pagselebran tamo in kaligtasan tamo, nung ing Sagrada Pamilya, mintaya king Jerusalem, king templo, itamo ngeni, kailangan ding pamilya, si simbala, kutang, no ka rin lapuring anak yung ngeni. Kailangan mabilog a pamilya, si simba, uling pagselebran tamo, ing kekatamong kaligtasan, ustunging tawi si simba, ang tinamong sasabihan, eko kailangan ing kaligtasan. Amen. Ulitan ke puistunging tao si simba, naburing pagselebran, naburing balikan, naburing pagmasusyan in kaligtasan, abinye ng Kristo. Nya kailangan pagselebran tayo in kaligtasan, keti pakingyato, pagselebran ta na po in kakatamong kaligtasan. Kasantin po, meto nga pamilya, po, kaibat na nita, so tilo ka rin king templo, kaibat mekola, ing Birhen Maria po pa San Jose, melakwan niya Jesus king templo, era kamalayan, o ba't kaibat na ning lungaldo ka rin penintunde po, sabihan na may walaya, ing pangwala ng Jesus, aning pangayakit na, pero po tang basa niya po, karening joyful mysteries, the finding of Jesus in the temple. Eya po may wala Jesus. Ding may wala, ilapin ding pengari. Amen? Baligtad kaya po ngeni, aliwa Jesus ing may wala. Nanong sinabi ra keni, ngarang makanyan, anak, bakit depatan mo kaya kami iti? Itatamon po ako, migaganaka kami, king pamaninton keka. Baloy po tangyetaya kaya be Jesus. Po tangalay Jesus, king pamilya, panelang migaganaka. Po tangalay Jesus, king pamilya, ing pamilya, paneyang balisa. Eya po mewalay Jesus, nanong pekibat na, bakit peninton yu ko nga na? Eyuwari balo, king kailangan kong at king balen ang igpa ko. O ini po, antina mong sasabihan, ako ibat ko king igpa, at kailangan pakirandaman king igpa, nung nanong kaburyanan ng igpa, yeng gawan ko. Kailangan at ko king templo, o tapong ating mawawala ka ring anak yun, limbawa may walaing anak yun, no karne pantunan. Sana po tang ating mawawala ka ring anak,
akit siya king pisamban. Makirandam niya. Inyapin pureng Hudyo kanita at the age of 12, 13, at hiluking templo. Mag-aaral, makirandam la. Anya pining birhen likwande king templo. Inyang annunciation ing birhen manalangin niya king templo. Balang anak kanita, lalakwan niya king templo. Buri ng sabihan, balang anak, tatagulalin niya king apong Ginoo. Ding anak yu po, pe param nalamo ning Diyos. Ela po ke kayo ring anak yu. Inyanyang pe pabinyag nila, meging anak no ning Diyos. Ding anak yu king Diyos la. Ela po ke kayo rin. Inya pinustong susuyo la ring anak yu, paburing nyo la. Kailangan lang sumuyo king Diyos ding anak yu. Pero ngenino kan la ring anak yu. Susuyo la ring anak yu king apong Ginoo. O yan po'y mabayad akutang. Linapit siyo ring anak yu king apong Ginoo. Nuka rin la ring anak yung ngeni. Mekad may makyasawa na lang. Pero niyang anak lang malaki, daralayo keng pisamban. Para simba at samba king apong Ginoo. Po, ding anak kailangan daralala king pisamban. Uling ding anak yu, bandino ning Diyos. Ela po kaya kayo rin, pe param na lang mo ning Diyos. Inya kailangan, panayong lalapit kay nga pong Ginoo. Inya pini Jesus, kaibat na po nita, tinukine, karing pengari na, king Nazaret, at karin meragulyam, mipnung, nga nakini mesanting Jesus dinagulya masanting apamikakatawan ampong king kabiasnan at meging katanggap-tanggap yaking Diyos at karing tao. Ding anak yu po meragula king kabiasnan king apong Ginoo. Meragula ring anak yu king kabiasnan king apong Ginoo. Baloy po po tang mga salko, itang kaibat na ning our Father, kaya kalingwan nini, nga na ning pare, pangadino rin kakasal. Bigyan mo po sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubugin sa salita ng Diyos upang sila'y maging maaasahan ng Santa Iglesia. Ikayo pong pengari, metong kareng pengako yu oy ni, itang tatlong akutang oy ni po, pota kalimwan nyo ni, you, ing lalaking pong babae, are you both ready to raise as good Christians the children whom God will give you? Are you both ready to raise as good Christians the children whom God will give you? Yes, Father. Yes, Father. Puro yes. Pero dakalang pengaring, edo linapit kingapong Ginoo, ding anak da. O yan po'y misyon nyo. Ikayong penganak, nung bisa kong maging pag-asa ning bansa at ning Santa Iglesia, makirandam kayo karing kayong pengari. Nung makananuyang mekirandam Jesus, kang Mama Mary at San Jose. Ikayong pag-asa ning bansa at ning Santa Iglesia. Pero, nung ikayo pong pengari, turuanan ding anak yu, tungkol kingapong Ginoo, kapilan man, ela maging pag-asa ning kakatamang bansa at ning Santa Iglesia. Para kanako, ikayong pengari, ikayong pag-asa. Bayo lang maging pag-asa din kayo nakan, ikayo pam, ing maging pag-asa. Nya turuanan nyo po ring anak yun.
nung makananulang maging mayap a katolikong Kristiyano. Magpakumbaba, ngini pong pagselebran tayong ing kapiesta ng Santo Niño, itamo na ngining maragul, lawantala ring katangian da ring anak ang mga lati. Potagalang migbayo ta ugali, anya ni Jesus na unless you become like little children, you can never enter the kingdom of God. Uli pong potang tutwata mo, potang mikakaidad tamo mamaliwata ugali. Nya nung minaliwata ugali, potagalang matas tamo loob, potagalang atin tamong pikasaman, potagalang atin tamong kasabi, potagalang minaliwa ka ugali, ngayon nga tsuna ka kingidad, potagalang uling biyasa ka, minaliwa ka ugali, potagalang miyangat ka king biya, minaliwa ka ugali, niya pinbalikan tala ding anak. Ing anak, po malaram. Ing anak, nung nanong ikit na at dimdam na iyapuing sabiyana, yung malaraming anak, inyapin ding anak, piyalimbawan na laki katamo. O nanong darandaman tamo na yung misan, nga naning meto nga ima, di natanging manyingil, kuryente. Anak, sabihan mo kayo, ala ko nga na. O yung anak, memintuya. Pasabi na pong ima ko, layo nga na. Nung nano pong dimdam na ning anak, nung nanong akakit na, nung nanong ikit na yung sabihan na, o itamo po tang maragultana, nung nanong itamo ikit yung sasabihan tamo malaram, keraklan, malaram lo. In anak, magtiwalaya ka rin pengari, itamo po tang maragultana, keraklan eta na magtiwala kin Diyos. In anak, po tang mamyalong la, kasdan mo mi pate-pate la rin anak, muling anak kikyakya, sinumbong ya kang imana, sinumbong langan ka ring ima, bandang tawli deng ima, ilaring mi pate-pate. Kaibat na punita, kaibat ng mi pate-pate ring anak, mamyalong no na naman, kalingwan da, ingega na gana. Pero po tang maragultana, sungating kang akapate, malapit na kang mati, ekapabisang mga tawad ekapabisang mga lingwan Anyapin po, kailangan niya yung piyesta na ng Santo Niño. Ban kanita retang katangian daring anak ang mga lati. Balikan talo. Amen. Niya sana magpakumbabataw. No kaman antikabiasnan, no kaman antikakwalta, magpakumbabaka. Uling ing at syukeka, naman kekayan, pikatiwala na ni nga pong Ginoo. Magpakumbaba niya po tapong kiss of peace ding mga tuwa lawen niyang siping yu nung mas matuwa kayo sikloran niya ing anak. Amen. Magpakumbaba potang kiss of peace, lawan may siping mo nung matuwa ka, sikloran may inanak ka, magpakumbaba. O yan, ing babyenan ng kapiestan ng Santo Niño, magpakumbaba, eta magmatas. Alang kwenta, ing ketasan, stumigmatas tamo, ate kami matawad, malawot ka, kinapong Ginoo. Mangalawot ka, king Santo Niño. Nya pangadita mo po sana, maging kawang istalaring anak, isip anak, none, ding katangian daring anak ang mga lati, pangkanita, mirastang, king banwa. Amen. Ipasiyak tamo po yung kakatamong kasalpantayanan,
Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upayaning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalom ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepay tasya banwo, makalukluk, wananing Joseph pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, bang mukum karing mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. anting anak ning Diyos, ipagkatiwala taming kakatang sarili kaya at nga tamong manalangin. Ginoo, atyo kami karing gamat mo. Gino, atyo kami karinggamat mo. Ginoo, pagkaluban mo kente tagan, mibili karing kekeng sarili, karing gamat mo, uling baluming kaluguran mo kami, inya ngaming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. Ginoo, ipagkalumuke kami, ing kasimpian magsaya, karing hanggang mayap, akalam, abububod mo ke kami king biye, at king lugod amalyarimin tanggapan, at ibye king metong at metong, inya ngaming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. Ginoo, ipagkalumuke kami, ing kusang maging tapat at makatuliriran, king sarili at karing aliwang tao, inya ngaming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. Ginoo, ibiyemo kaya kami, ringamanong makaskan loob, mamilang ayangat, ding magalinlangan, ding milako na tiwala king sarili, ding ala ng pag-asa king paintungol, inya ngaming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. Ginoo, pagkaluban mo kay masapsap alugod karing anak, at king sablang malati at matbud, banasopan milang dagol, anting malaya at responsabling tao, inya ngaming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. Ginoo, ipagkaloob mo karing kekeng komunidad, ing espiritu ning masayang pamananggap at kasuyuan, ban miyabe-yabe, at alakad miya ing metong ay iglesia, anong nuya mabie i Jesus, inya ngaming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. Ngayon ni Adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Inya ngaming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. O Diyos ay pami, bustan mong ing lugod at tiwala ning kekanganak, ying maging tanda ning balang metong ke kami, at tumayid ke kami painturo keka, o mabiyeming Diyos, ngenit manggaman king alananga. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, matanggapi harapan ng Diyos, igpang mayupaying totoo. Tanggapan ni saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katam kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay igpami, kambering masayang puso at mabiye kasalpantayanan, pagmasusyan mingeni, ring misteryo ning kayanakanan ning kekanganak, ameging metong kaya kami. King kapamilatanan iting sakripisyong daraon mi, ay biyamisana ing karampatan apamanyamba at ganap apamak kikasundo keka. Itiadwan mi king kapamilatanan Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya kaante mo rin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. Oig pa, Diyos King alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. King Aldoy ti, kakatman mong tularing puso mi, ngening akikilala mi kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya, bilang Diyos mi, dapat ngeni mayayakit siyang anting metong kaya kami. Kristo yung anak mo bayo pa ing sablang panawon, dapat ngeni mibay tiya king panawon. Dinatangya bang iyangat ing sablang bage king kayang sarili, ban ibalik ing pamisan metong king kabilugan ng lelangan, at tayran ing ketawan ibat king pangawali na king kekang kayarian. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunekapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pira sune at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya,
ing dayaning bayo at alananggang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyan ing anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, at ding sablang tapat, susuyo king kekang balayan. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at hinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Abe-abe, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginutamo.
Ikabos mo kami o Ginoo King sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya kante mo rin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Deng matwa po siklodla karini pong anak-anak. Magpakumbaba tamo, ding matwa manyiklod lang yeni karing anak. Amen. Peace be with you. Peace be with you. Oining ginutang Yesu Kristo, ing makaibiyetune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ing kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka. Tapos yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kaniting banal Eucharistia, pinawi mo ing danok mi, kambening anak mong mibait king Birhen Maria, parati misanang pagdulapan ing kekang kaburian, sumulong king edad, kabiasnan at grasya, adating kamalayan king kalugod-lugod kami keka, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Luklo kayo po sabli para karening announcement tamo. Mumunang dili at tamong second collection. Magkakaroon tayo ngayon ng second collection para sa Pro-Nigritis, Rome for African Missions at Santa Infantia. Ang inyo pong donasyon ay makakatulong upang suportahan ang mga mission programs ng simbahan sa Africa at para din sa programa ng Pontifical Society of the Holy Childhood sa Roma. Pangalawa, Kalilukan Kulyat, Pisamban Maragul. We invite everyone to sneak preview of Kalilukan, an art exhibit to promote Kapampangan artists and church heritage. The exhibit is located near the confessionals at the back of the church. So ini pong exhibit at siya rin kitang karapandaretang confessional boxes ne po. Lawentala po. All artworks on display are for sale through silent auction. Proceeds will benefit the church restoration program. And for reservation, please visit our HRP Administrative Office. Maganyan mo nan po keng daratang July 4, 2025, pagmasusyan ing kakatamong seminaryo, the Mother of Good Counsel Seminary, ing 75th year anniversary na po ding pangatatag na ning Mother of Good Counsel Seminary. Anting preparasyon para kaniting daratang anibersaryo, ding core group, kambi ng among Daniel Baul, ing procurator, manyawad lapong South kekatamungan, para king kapupusan na ning rehabilitation and renovation ning seminaryo. Atin pong mamisaling ticket, mamisaling ticket king arap na po ning konbento, tsa 100 pesos la po. So makasaw tamo po king seminaryo, panay kong sasabihan nung alang seminaryo, ala pong pari. Nya king seminaryo karila magaral ding magpari. Teni po ring prices. First prize, 500,000 pesos. So, dinalala mo po in first prize, 500 pesos. Second prize, 200,000 pesos. At in third prize, 100,000 pesos plus 10,000 pesos consolation prizes karing apulong kataong manyabot. So, kaya kayungan po, dakala-dakala salamat king pamanyaw tamo, king kakatamong Pisamban Maragul, ang papapuking seminaryo. Kaya kayungan po, dakala-dakala salamat at congratulations po karening may sets of officers, karening pong Daughters of Mary Immaculate. Palakpakan tala po rening new sets of officers. Dakal po salamat, talagad tamo para king final blessing. Ingino mantabi kaya kayo. At kaya kante mo rin. At bendisyonan ang kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ni umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.